Njao na mrubizari hamandasi wa Komori. Njao na mrubizari bizari hamandasi wa Komori. Umkomo tawa ndongoza hitima mkana baraka, tawa ndongoza badiri mkana baraka. Izo kazi tina hata aswiri, izo kazi jawaridi hata bahanu kaya mhara utujenda kuhimiswa kubangwene kiyama hasibabu badiri na hitima baizo kazi tina hata aswiri. Izo kazi jahe haruma ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekati Komori bahi yo inna wajadna abaana yule rumi law yabo. Yani chaona mrubizari bizari hama mkomori ngujenda tsimbeza ibu nasuya ngujenda arenda nai ngeta yari ende arenga mvolu puhoho ya pena mahombe hoho ya fanyina ntibe hoho ya prepare na ndongoza hoho ule ende pare maula mahari na mafundi waje wakenti bala wasomezi nrubala wa tebu huri wa renga shairasi bale pa shairasi shibale dua ho wingu na mfikirika besela defasira bala yebuhurika ufunge balewe ye dua ho yo winguni wakobu. Izo kazi jawaridi hata bahanu ganye madhamana yani mkomori ye konfiansi haho na inna wajadena abaana ngiyo nyinji hane konfiansi nizo mtume hamba mtume sallallahu alaihi wasallam harambia ukana ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول Mwenyezi Mungu yuduba harumu wingu wa dunia yamasiku ya mwiso haina usiku hadamba ukana أن يدعوني فأستجيب له yendo bi uniombo ili njibu yedua ya hai ngawane mahotajio ngabo ya kutimeza ibu nasuya womba wallahi Mwenyezi Mungu kujibu wawadi. من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له yendo bi uniuzi sondongo ili nimnikesha atahao yendo bi ulona haja ili nimnike haja ya hai yendo bi utaho msamaha ili nimsamehe wa Mwenyezi Mungu de hamba yakamtume hamba wa Mwenyezi Mungu de hamba iyo hadithi tona hata ishkali yewewe kutina confiance nizo usilamu hamba shango kuzingara ugugure ukana haina ujohurenda nai au haina ujohukazandrabo kama ujihana kama kwa zengo zila kuja zirenda dokana ngwendo wa pare maula mauhula waje wahobeshe dua za hoho na minga kula bio amino kane maula mao kabati mdajo subuti ambe ukana zila mtume de hamba hau Mungu hau zila zipu harumu usilamu hau zile aswidi hao la Imamu Shafi wa Imamu Hamba pia ila inna wajadna abaana yedalilu kunju hambia kuna uparozi parisa haruma wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekati Komori de mahala ujo parisa badiri na hikima haribu hana badiri ya mdu mzima wahana tiji hitima ya radu wahena tiji hindini ndongoza bizari alafuzi wasaya ngasi wahara Mwenyezi Mungu anatojila ukana bala kabatunja shiriki bala no paka mrenda renge mnazi ya jarenge zedi asomezi nrubala nsujwa zila zindu hindini ya renge shoni de bale pa ya remeba bale mrola gena umakini furo kabale jalla ngujenda yajibu yende renge kungi bala bara ya par narmale kugulla yamrola bala bahi bala yede yedwa hai saikubaliwa mpaka ngene joshile pshuli hula wakati lange makini bala yani makini furo roho haho mpaka kwingi mpaka kirasi mpaka maelena ntibe na mvolupu ujo ukana izo kazi jawaridi hata bahana angalia ndongo nje Muhammad yusilamu arambi kutina penzo ya sheha kutina penzo ya halimu ngotongo ujohoshonera kamili wa masihu yakaba bakisha ilera hauzilera zimroza na subi wabye Mwenyezi Mungu mahutaji wa Mwenyezi Mungu ujo kunusuru wede hamba shatindabi shani imani yao mpaka kwingwi kuishia Hasani kujaishia Husaini antuka ngawe dhamana husuna Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uzisiwa na nawe fundi ulo ajali wa Komori wao warengeye izo mtume hamba ya wazira dingoni warengeye izo Mungu ya hamba wazira hodingoni ye imani hawa ihanti hosoni makwingwi na irasi na buhuri abodo bahana imani hawa iliyokana mriyefanya zinongo izo hapo mronge na umakinifu wa roho shaise izo ngazi waridi huo la haram haitima badibala hata ugangi ulo kweli ya bala ile tafsira ukana ula halali mro halalishiwa ugangi mro nafanya ugangi angamize mro ula kweli umashizi zonse pia yabo izo kweli dalili ani yoti dalili ya ukana mrajambe kana shabala hitima yeye uswibu katibu hanu yabo ngamhambi ukana ila ketina aswini ula usilamu kartini harumu usilamu urambia ngawona ndongozi ukozao shtakia Mwenyezi Mungu
hapo zibingu zibula haba juhe masihu wabe Mwenyezi Mungu kutuamini hambele maneno hasbi Allah wa ni'mal wakil yafasira ngore ngozi uzonsi pia uzinike Mwenyezi Mungu juhurija sio mushkila kuna uzifanya zabari kujaona kwingwi kujaona irasi kujaona kunikuju kujaona upepo kujaona kupula remma harmashondera bala sha upanga uzonsi pia yani ye confiance hao na Mungu ndio nchashi ye confiance hao nizo mtume hamba ndio nchashi ye confiance hao iwashi harma kuongena bodi kuju na minga mwambio kana ngawe dhamana ngoju hasibula ho kaburini haina mnonjo kaukawaeche haina kwenye dhamana waeche waishia Hasani kujaishia Husaini wapuni pweza hangu ngami dhamana hosuni mwa Mwenyezi Mungu hitima badiri kazi jawaridi hata kazi na hata aswili wala kuna uparozi wana haruma zinsi za Kiislamu hao za hema Yahudi ye kazi komori bahibahi na ila inna wajadina abaana ndio sababu haba hainu mrulo na rongo wendo hazinika kwingwi hazinika na nairasi hazinika na buhuri hadiwa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadiwa za hizo mtume hamba harehezo Islamu pia yaziroho dingoni shazenongo pia kwingwi irasi na buhuri yabodo bahane confiance ya nusu ya huwa komori wali yabonge mkomori we mruguguru izo timvu siforesesha wewe wendo warenge maulama wajewa hutina makwingwi na mabuhuri nezinrizo hodahoni kaya dhamana bangoju hasibula usoni mwa Mwenyezi Mungu na nawe fundi bahulo ajali kaya dhamana bangoju hasibula ha Mwenyezi Mungu abahaino mwana mshohangu mwana makuna baukana min sujua abahaino hujua ezabira mgungu husami kuja kaujua shahaba haino ngawe dhamana ndo na mebaba ngana mina dhamana nizunu hamba kazi jawaridi hatabanu waleje makana ziwaridi uongwa bondrabo tena nrabo ila baukana inna wajadna abaana izori farisa no wabaya hatu na makoko bawa juhanizo wazirenga waziteleka na iladini warenge hizo mtume na Mungu hamba wazira hodingoni imani ya nusu wa komori mpaka kwingwi imani ya nusu wa komori mpaka buhuri imani ya nusu wa komori mpaka waono irasi shirem harma kupubala yoga komori imani ya hahe yajoka ukana confiance na Mwenyezi Mungu yerohi joka makini mpaka haonele jushi la buhuri la boli ho wingweni hula balado bahano makini hahe uliyo bala kabale dua ende kusampursa abonge nganye madhamana na reportage video ino ngani manzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na rishia ya sayuni limakini shezero wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wambie bo mtume sallallahu alaihi wasallam ukana iko watu na hangu wa huzisa meukana ngami karibu na ondonondo kabisa ujibu da'wata ad-da'i idha da'an ngamjwe jibu ye mwenye unimea ekaha nimea ishia kajamba ukana mwende masome badiri halafu le kuingwili baledu waije bamjwe jibu na mwende masome hitima halafu ye buhuri baledu waije bamjwe jibu kabati buhuri hapo na badiri hapo yastajibu li wal yu'minu bi ngena wanitoi warenti hizo ikauti wazililia wafanye hizo ikauti waamrisha warudi tena waniamini na waniamini ukana ngamjo jibu zedua za warenti za harara na waniamini ukana midole na mioni tarume namna nanza wa Mungu waido wambo la'allahum yarshudun bahwenda wajoho ko hawana sana dunia na akhira ngeba hano mandaru mda ukana baraka yu aya Qur'ani yahuisha badiri yabo yahuisha wamba ukana enda ataheshi hafulani yasome badiri halafu ndi arenge irasi yareme yedarangamizo wanazira so wansi pia beshaira sisho shebaledu wange shera sisho shebaledu inere ho winguni wishabahano yabo yahuisha wamba kwingwe ndo arenge kwingwe yabo ireme yabo bele kwingwe ngajo baledu ho winguni yahuisha hano watu wa buhuri yabo yani hapa nsuchi wanaambia jimba ukana baraka yu hadisi ya mtume wa Mungu waide hamba umuobe gucho kujibu kisapursa ungode hamba shabwewe mpaka confiance ya buhuri bwindi kuju mpiki irasi mrangamiza wani mipiki pia nezira sizonsi pia subhanallah la haula wala quwwata illa billah wange wodo hayati wa hum kana baraka enda pare maulama waje wa husomie hitima hoho badiri hoho badiri ya mdu mzima ya elefu badiri ya heshe hitwa badiri ya bwindi kuju wodo hayati wa
haho muhimu kaya dhamana tango juhasibula hosoni mwa Mwenyezi Mungu uje uhondezo hamba utejaba ukana mimi nsujua anja parozishia mimi nja kaujua haba hainu tsawe do hayate wa haho ye imani haho mpaka buhuri ye imani haho mpaka kwengwe ye imani haho mpaka bumfasi ye imani haho mpaka uone mpiki ubitwa wati kutina konfiesi haho na mtume sallallahu alaihi wasallam kutina uaminifu nizo mtume haba kutina uaminifu nizo Mungu ya haba kutina uaminifu ni aya soma bano kutina uaminifu ni hadisi ya mtume soma bano mpaka kwingwe udo hayati wa hao kama tujoshinda kuzingare za mvumka na baraka sisi rambokane za hatu rambe